L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Il y a un asco, il y a des lions. Il y a des lions. On est dans ma boutou donc qui m'embête. Dans ma boutou donc dans ma boutou. Il faut mon nom. Dans l'obit. Il faut dans la 3 miss. Mais il y a autre. Sur condition le binini. Il y a 80 fois. T'as mon abela. On n'a pas problème. Mais on a des ça on va. De comment on ce qu'on doit on a dynamique. Pour na casser ba maladie en so moi na ke maladie mundele tala na wana nini maladie wa. Na ndo zongi sela ngobangwa. Oti foi dimna na ya. Zela no nga pona badia malili wana. Non, on comprend. Ah. On comprend. Pour qui n'est pas vitesse mo bela no maladie mo yo mo no wa grave. Njoa ndi ama kimamo ya kodame. Moi sulu mumbu. La do melelo togo na vi mumbu. On comprend. Comment ndeni yo approche afali o le lanzala o le la o le na sasa nini. Nakini ngana pesi exemple wana. Nakini po babiso buina bakina longa nzala. Changi chobe na ba Nixon boutique. Ba Théo Bilele na bazando. Deso na tombo na koto Théo Bilele. Nixon na go trego temo ata kabe fo so boro. Okapa? Ba tout ba bazalaka. Donc eza mama olela nzala po nzala na kini ezala raté. Kini ta kitoko. Ba to ba kini afo. Kini zo 500 folia na yo. Kini a bien mankasi. Kabuya, j'aimerais c'est que tu me chité au la caméra. Ouais. Na ba fan bazotala yo en ce moment. Et là on est au Kabuya a lingara vraiment que F victime et ça les laé tant qu'elles ont envie. On ne sait jamais. Lelo ngana kokufa, lelo ndeko nga pega kokufa, zamba pe kokufa. Et là on est lingara les aux envie F victime et ça les là. On ne ça les là. F victime te le bas. Et là on est lingara fala ça là. Voilà, c'est quel bon. Donc vivre de la palin car nanga yemungu funa zongo bana poto ya ngona bof vina nga bina bigana mikili car nanga ngamo fu palin ngai nga vanda shiko kona biso na do ba palin na longwa ba bagara santa so nga bata mamingi na sima Jésus usuna mna toucher tutadi mboge beba na ma bata mingi na sima Yesu. Vous comprenez? Yesu ka tu pesa kanyo so. Papa zamba yubeke wingi. Kanyo so na mambo wa Jésus. Pour Yesu akotela ne ka ba. Tabe tu kara 6 mois, 2 ans, 3 ans. Yo pesa je monsieur componente. Maintenant le ka passeport yo on l'aime tout. Na ba 9 mois. Imu bo sana kutu ke yo ndo le passeport. Papa. Donc Jésus toujours. On demande nous à lancer, mais on vous reproche aussi que mon opportunité la vie. Vérité na biso kende na bwakate yango wana. Na ndo ya ba répétition ba zakalo likompa. Ba na poto ba bango. Mo chama bakalo ozana tangwa banda. Ozana identité nga identité na saleni biso na sur partenaire otamutumma. Est-ce que comme ça quand même demande na yo bien requête na yo likolo ba hiérarchie ezali. Bon chef mode
Ah ça bon, c'est que réunion. C'est qu'il y a 12. C'est que il a ba ebele. Et amutu mususu. Ana gaz ma bungai. Amutu mususu ana gaz lem tu ba tu fon c'est. Ba mo na ga mto fala tu na ga. Oh. Mutu mususu nga tu fon ga posa ngana zala te do nga da lem tu na repecho pe na ko tu. Ba tala kwa cho. Maître, maître, il t'imane. Maître Abouissa, Koti, ou chapo, personnel disamba la moto. Unga foi kauka, tenga tu foi kauka lo bana dringi. Bana langwe fa. Nga foi kauka te vana nga etobuka. Tuera wana kabuya pona tika yo la ozol bake o dringa fort. Men nazongi na malobano le to kataki nga mwa mukia wa ke opportunité là osengi aval demande pas ya fallait pour pas ndako motuka mais ozwa pe opportunité ngo ebele oyo nga na yebi mama ba fana absombela apesa o jeep oyo o profiter na ngote o teka yango ba opportunité bele o fallait sala pona yo o profiter na ngote boni ozonga ka ke fallait fasombela o ya sala bo yo moko na le ozol ba ke non o dringa ka o melaka trop c'est ça drink d'aba to faza to yebi ke so ya drink e tek sala biloko na kanga ngonya so beta nga dinga suite na liango na lia tout tous les dingo ne se tanga meloka kwitsi na melango suite na sina contrat na likolo mama na contrat na nginda susu yona epsolo mumboya na bandela ntia zero izate nana gecho ba pesa mo ba so melanga kara ba tomba zala kana bango bu kar ngana pa kola mafuta la mtu ya 2000 kare ile ba mbonga potela mafuta ba $10 ngana masana ebu ngana ngoti ebu esen tengana dai le tu kolo ana bazwa ngwa bundana na ole mti ko makakakakaka italingata keju ka me otuna ngaka reserve kena okanga batu wana omon yona biki jaloux et utara na lumière tant va falloir le baka buya ndeni mudo kindoki bandida wana mutema mabe o ba papa za oui parce que entre bino na bino pe bolingani tende bazolo ba ona biga to pale bika buya yete ya zolo pe na yete shuka ya mizuta buta petina o mo aso bendisa place mutama mabe ya kaka ba ya mutama bula munai sina boka te vya banda pe na ndia ide jour buluga ngana obita turata na na ndia ngana ogene na ngako to na bafiki le ndagena ngana polémique na mati na otaba tala ko boboka le mona ngubo boboka na on comprend c'est ça voilà c'est ça bien dit bien compris na makambo kabu ya tuko yebisa biso awa depuis que kabu ya zo boira te quels sont des alimentaires oyo vraiment ba apprécier batala ba misi ba disque ya biso ba boira bien ba ngoto po na olokola mutu te ba boira tuwa na orchestre comme susu okazende jana ne bimi na ya Fabrigaz ya bibi ya héritier na bibi eta bibi abaka wa nani mwana ngaba nani tso kunja dosona komona nani uzamba komona la na manasi sabalo yabaka idala bibi siffler manquement création Fabga ça boire ne bien you se bena gito boka bibi ni manquement création comment une phrase aboka une phrase sabalo obota ganga sa sabalo mwana ngaba utaba kutoa ba hotena ngasa ngare na ucheka kakuta bandata mbango bu ngana batu ngana mfumu na okanga batu tena wona bibazi strategie tina fekini ya na balunguli catch chandata ngana mfumu do fumu toto do okomo tala ba okanga dabe makala na koti kutavava nambuye na ngavava misemo makala kuna umona ngate kiri ba luga kabuya tala hicha bakara ba 300 na ba chinois ba iber akitita na veni sipo boy na hotel bondo na tem na likolo na ta so na boaki pa mon ndandule tambola côté héritier quand même tout le monde wata be jene ke beta ezana marché tenga tsiko ba jene ono kanga te tan po jene yezinga zo bimbu kanga ta monde bonte Fabga na bina bibi
bibi wa tika basuki ndi batakala wa ya wata bena dongi na sirate na siga ebi ko siga wata gangsta ga mise ko ba e che wata na bebe na siga te ko siga geta la kona banda nini wa banda ki na boyo asuki na bo. Y a-t-il pas possibilité que un jour tout le monde appelle Kabuya Kerobwaka à collaborer, bon, pour ne pas dire que Bwaka a collaboré dans héritier, puis certainement nuance mon quoi, parce que la musique doit changer quand même. Ok, Bwaki na animation. Parce que là, vous avez reproché que vous avez un cri. C'est un indice. Indice, c'est-à-dire quoi? On a apporté, on a non l'idée à 12 apportes. Donc, n'a pas les héritiers. Au bac, c'est les démapang. Ngai na obak sile de mapang ko rien ndeni ni wa ke kingait to bora ngo inda o wa dia bak se mo de na bibo yo ye na le msinga wo senga na monga ba bomba na biski robi no utata pe robi na lugwa mo pe robi na zwa de mapango yo po yo robi na pesa mo $800 azwa de mapango a bénéficier na mapango tada lo pango telo ba sombi mo na bibo mais afutela ba musique ya Congo Nza bongo. Wata na ugi bwagi lita. Amisa kumutu muna batala kunaye. Ngazu na ngugo tafali mba mona ndo beta bandule donc nozela te. O Kabuya na triomphal yaka. Bato bazela ki oti lelo nde bazomona ote ozokokolongwa te parce que ebi muto ni te arwa appuyer yo. Preuve que là na yamba ki o dernièrement awa okolongwa te. Là na yamba ka yo olobi ki olongwe pa fali. Moko ozolo bakeno nazali. Oza juste bref tantôt Zakari Baraba sozo produire yo ceci cela te Zakara produire ngata zaka vie ndeti to sala relation to sola na va produire ngana nini oh yo be en fait zakleta kabelo 200 300 a produire ngawat na album ni dozel wula nga fali to beba nite so na longweli nini mais ko beba na leader ezamna to beba ni donc ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Mais la bongo. Quel leader na ko face na mona ko suite. Na mona su Kabuya te donc ils a bongo. Moi leader ou chika pe kama lo barambigo. Kabuya na mona ke suite. Monde ba beba mona leader. Wa ngabe na piquer Wa bina ngawe. Oh comprends. Mais ça me fait du bien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Kabuya Lobaka ba bien, il a fallu pour pas. Ça l'a bien. Bien que bien na Lobaka pona nini. Asa la ba bien fort. Na yeba na mboka mbaye. D na beta batu na ba Afrique. Wala mabeta, pe mtando sala ba passeport kama obosana. Yemoko. Malgré tout aux ans passeport. Oma bosana. Na beta batu nene so ba. Manque à travail na onde mtizo sala keno. Travail te vana ngeda yanga. Travail nini? Travail zaka ngana yaka kamba mona mbinza presa zate twandema na bamiri wana pona kreni. Tayi mu vatala wana mnange bon. Izalo wa coach president za. Tu bebana. Nizike tambola bon, je fallait là bon déjà to boire on a dit que yo leader date yo bomanzo to ndiba peso ndiba 4 le mon logo 15 watts. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Kabuya batutu batali biso okoyebisa bango nini comment on beza esengo bien que tu as perdu du poids quand on lobi que moi malade etungisaki yo okoloba nini surtout na ba fans siko na ba fan ya Fali na ba fan na yo ozobosenga na weza nini ba fan nyoso ya Fali na ba fan na nganyoso amudia Fali yo Kabuya ba imboko yo ba mekondele ba bloga ebele moto na se pesa bon ale ma chocolat bata moto magolo gaga boy moto buto no bujo sko bloga tigezoya nzamba mebima ebini you know kaborote mama nzamba mebima boyo yo na salamisu na ba matoi na nzambe yesu amebima nzamba mebima o papa de mona mjo mama nzambe nzamba mi créa o papa de se créa o mama nzamba zalaka te nzamba mi bima o ko kwa nzambe na yeba ka yete nzamba mi sala o comprend
ta mo ta nzamba za la ka te ta nzamba za koko na ta mo si do bulika ngana idéologie wana ta José Nzita na ngote ata po Patrice Bakiluki na pale mbote voilà nani tout ça et le monde a mbako dernièrement awa obetaka boye bato sepela nango o mona mo boye mona lupang bando bina ka boye kala tala valia kipa ade babu makabatu batekta te bana bala makelele moni batu misusu te asala base na internet quand même asala base na internet mais azwari ba ne babma on des petits mautaki nongo na luponga bakabuya to sakana e chantate okopa voilà nda utene mboka ndoleka do tuzoga bongo yo moni kanga na tamo bari bina voilà message na bafana fali o ba soutenir parce que pesa bon que ozobela kabuya azobela ba soutien na bino ça la bien numéro na nga kiniza 090 10 58 424 090 10 98 424 on a numéro na nga moko comme na combien de numéros déjà na vie na o kozala ba 10e fois te na bien pour nzamba mibima muto pozala nzambe tababa yo kanza nzamba mwasi deke lo mason image ngato chombo bungi ba ke bungi tu na simi donc ye tango ya o na sima si ah bon so ala la numéro na lia yango je to mona na zwi numéro na ka te chanzata voilà puta ba numéro musu mutu mo azo kala tango yo sa simla cha komo mbuyo lisutu wa mutu mo akala ndene kato bengo yambata seme ya sika po banyo kwa mapena ngato chombo kaka tango yeziabo Nasim supo wiski na moyo raison sa bavante raison mususu po ndatsura na poza mutu na uluge sala kwana na poza papa zamba na uluge ngamo na bi zamba ndada pona lia bi na vande na kimangun na butu nde ba kota umbele bangaba na biso tara mabele balemba do iliga wana mabele umbele ngaba wana balemba wana ibiga bana mumbele ba ebele na bana ngaba ba poto baboya uya po ibiga ata lupang mo la msuma etonda ki po ibiga toza calme bana poto na pesi mbote na baba Eric Ndombas déjà na bigata na mikili Elmara mbote ve na mikili Patrick Bachilor ve toujours Solana Mbasi numéro wana 090 10 58 424 donc déjà wana Patrick Bachilor Solana Mbasi ve mbungu donc mbungu na sala ba faire rande na epsakio ba vena biso ulilika ilika muscador ba igelekila ba le mulombo ya famille maindombe do toujours à mettre de lempi on a le mulombo mettre de lempi bon ba graisse ba mikili et on a ba via ba parler votika bon pour ils te supposé fa moninga relete ya be mam ziwane ko mimambo ya fukama limo bimana poto opération fukama bimana poto pesa bato batiako bakal poto clôturer na groupe ya fali wo sabonini kuna bata bakal ba tengana biso ke banda kuna ki na bien tepe na umoka na bien déjà na oka bien ni c'est moi talanga ba ba avancer ne bozana na relation bozana ba bolingo ni ngo epa na bino yozo bela ta musicien mo tala hotel ça bolingo ambasi bourgeois tout le monde ambasi ngo lobi et ça bolingo avec intérêt ou comment te ba mona ba bana ba mbongo te dele to ke vali abeta ndule ra matolo kile ta musicien mso atola rata magote na baba ta wana misa vali mona na yemba ne talega tani te biga na peta pa fali dol kilo on a mis ça musu nana okabela peut-être mon quoi accuser baninga peut-être bazala qui informé te que kabuya zobela et informé te to da mo ka beti bombe faut comprendre buni danga na ko ta rap mo ba répéter na ko tri bon mon mardi mon pou sangwaye o risque be na répéter ngam to bakanda punga uno katanga te kuna gita krina nge bandilo ngwa mama to yo bogela nani ngamo ye ote amela bakisi kisa nini na to boga yango punga tara wambo so dana yeyo ni bogela ngande tini so babeti
Dima sauvé. Ou boire nini ngamoye. Ou bele moi dana bi ma ga kala identité ou ba piri ngande le quoi ba boussole. Il m'a bien maître. Ngana iltiman, tona bi iltiman maître ya bris. Na moto, pungala na moto ndeti bandi binyoso pasteur walesa. Na bosa netea. Bandi ma pasteur walesa bandi binyoso apata papa mosi mbayo toujours pe. To bosa na raté quand même, hein, on a respect. Basala belé pona yo. Te, basala belé te. Sinon reconnaissance basala nzambo na yebi. Sina, tozona biso biso devant na ba pasteur de l'Est. Avant na route ko Elmara donc, wana da secret. Yanzoto, na vana pasteur Kizamina Kibila. Na ba voir même ba disque. Wana ba secret nzoto. Merci beaucoup. Merci na Willy Moucheni, le véritable accord d'Amboka. Merci na Gauthier Mascotte, mon vieux Gauthier Mascotte, l'ingénieur des banques Gauthier Mascotte na PC Mbote, na Katia Londres, big up, total respect na vie. Ma solo, tout comme son gars na suka, ndenge zalaka. Donc, il y a Gauthier Mascotte, na zole là. Un clin d'œil spécial à ma petite sœur Christelle Blanchot, la taille électrique, oui. Ya mukolo kotar pe na poto. Ya mukolo kotar na bi lo na bogele ya mukolo kotar apo bila boga kal. Ya na bi okese ba fanatique na za Elmara na Lungwiti. Nous en avons toujours. La membre effectif na Katia F effectif. Naza mais Naza. Oui. Mais ndengol baki pour no boire batterie, faut falika. Solo là. Ah. Boyo. So vanda beta uta jibe. Yo ando solana. Wando solana. Jibe. Yo ke luga otena luga viana nani ovemo sakata. Ka jibe ga ndo da posana zal wa repesa be fali. Yo senga nembo. Kaka ye ata batu basang ngana oyaka wana po ye. Voilà, ye to sisi na biso to lingai to mona pe Kabuya bien que ba voyage ba kati Gabon ba kataye États-Unis ba kataye to lingai to mona yo cette fois-ci vraiment na États-Unis ba biso ko to place na yo ba tiango ko to ba tiango ba ndeko moko ya ba journaliste zelana États-Unis na biso ba kenda na liboso miso ba beta ba salle de fête ouais ngana beta Zenith yo ina lo bandere bakenda bo babeta na ba misu ba salle de fête etaki Elmara yemo ba bengsaki ya meme ba na ma ba viser bima mke passeport kala kuna bungi sango na bwa ko nsibe ya place no ba tie ba des journalistes ba ksa ta ba de koko ba tie manike ba journaliste ba tie na ba ken piana ta de koko mo ba mingi ba ken na place na yo kitoko ya su ba visa karibu abazo toujours potre ba biotu bandi ma pasteur wale se visa karibu abazo potre atala yo poto elote na mabuwa zakari donc za calme on a vu bon fallait apporter le sambo visa kana vie toujours hein da poto elote na mabuwa visa zakari donc na mabuwa visa zakari poto ata et dans ma fou. Merci Kabuya, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Je dis merci à toute l'équipe technique et à Afrique Link TV. Toyaki ko Luka Kabuya par rapport à des boutines biso, ça fait au moins une année na sala émission na Kabuya et ça a bien visibilité à mon nana na batu na yepe, azana batu abinisa et puis na bafani na ba vrai au ba separa na et que directement là ba moni eboye, je pense pas que je pense pas que vous allez décider, vous êtes satisfait na komona Kabuya, na visibilité à Kabuya, na espace Nabiso Africa LNG TV. Je dis encore merci na Papa Zamba, artiste et comédien, oiseau évolué à Kinshasa, donc leader ya groupe nae, donc alobi mikolo yo olingo sala théâtre contacter Papa Zamba, yazawana disponible à kolakisa ndenge nini bajuwaka. Merci à Peggy Bokele, à vous l'antenne. C'est parti, play.
Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré yo na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.